Isus je došao da nam da pravi smisao, koji ima uši da čuje, neka čuje, koji ima oči da vidi, neka vidi. A po reči apostola Pavla, koji ima uši da ga češu po njima, to je da sluša nešto ugodno, diži kao tako. Ta misao divna je, koji ima uši da ga češu po ušima. Nalazimo se na ruševinama hrama crkve svetih apostola Petra i Pavla i vidite ovo mjesto, tu je bio postavljen dinamit i crkva je na taj način porušena, dignuta u zrak. To je bilo noću 20. decembra 1991. godine. Mi pretpostavljamo i ne možemo oteti dojmu da je crkva minirana isključivo radi toga što je u njoj kršten, a u ovom selu rođen naš patrijarh gospodin Pavle. Ratnih razaranja ovdje nije bilo, prema tome nije bilo ni razloga da se ona granatira niti minira. Srpski patrijarh Pavle rodio se u selu Kućancima, tadašnjoj Austro-Ugarskoj. Gojko Stojčević, kako je patrijarhovo kršteno ime, rodio se 11. septembra na Usekovanje 1914. godine. Kućanci su tada bili većinsko srpsko selo. Otprilike ovako izgleda kao ova kuća što je ovdje što vidite, taka je slično bila kuća u kakvoj je rođen moj stric, njegova svetost Pavle, samo naša kuća, a ona vam je tako otprilike u onoj malo, tako da nema možda 200 metara daljine gdje je naša kuća postojala.